Ćao! Dobrodošli nazad na moj kanal. Ukoliko vam izgledam ili zvučim bolesno, to je zato što jesam, ali neću dozvoliti da me to spreči u objavljivanju ovih videa, odnosno serijala videa koji sam započela vezano za atopijski dermatitis. U današnjem videu imam jednu gošću. Uradila sam intervju sa doktorkom Marinom Atanasković-Marković, koja je pedijatar alergolog na Dečijoj univerzitetskoj klinici, kao i profesor na medicinskom fakultetu. Ona je takođe jedan od predavača na radionicama škole atopije, koje se održavaju na Kliničkom centru Srbije. S tim u vezi, molim vas da pročitate opis videa, zato što ću ostaviti link za prijavu ukoliko želite da prisustvujete narednoj radionici škole atopije. Tu ću vam pisati, naravno, datum održavanja naredne radionice. Ono što ćete čuti u ovom videu je samo mali deo predavanja, odnosno izlaganja doktorke, tako da ukoliko vam je ova tema interesantna ili mislite da imate možda još neka pitanja, moj savjet vam je da se prijavite na radionicu. Obzirom da je doktorka odgovorila na dosta vaših pitanja i dala je veoma puno korisnih informacija vezano i za atopijski dermatitis i za same alergije. Pitanja koja sam mi postavljala ćete moći da pročitate u okviru samog videa i napisat ću ih u opisu videa, zajedno sa minutažom na kom se minutu nalazi odgovor. Prosto ako nemate vremena da gledate ceo video, a nešto vas konkretno interesuje, da možete da premotate na taj deo. Atopijski dermatitis ne mora uvek da bude nasledan. Znači, postoji i alergijski, takozvani nealergijski. Taj nealergijski jeste i nenasledan, a alergijski atopijski dermatitis je nasledan. Znači, ako su oba roditelja atopičari, otprilike 80% dece ima šanse da dobiju neku vrstu alergije, pa kao i početak možda bude atopijski dermatitis, a ukoliko je jedan od roditelja atopičar, znači otprilike 30% dece ima šanse da dobije atopijski dermatitis, odnosno alergiju. Dobro, što znači sad, recimo, moj suprug ima inhalatornu, da kažem, alergiju, ja imam atopijski dermatitis, što znači da nama je oba deteta praktično imaju šanse. Imaju šanse, a 30%, a ako oba roditelja i imaju alergiju, znači da deca uopšte ne moraju da dobiju alergiju i neku vrstu alergijskih bolesti. Znači, postoje nutritivni alergeni, znači to su one alergeni koji se unose hranom. Ono što deca najčešće jedu, šta to može bude mlijeko, jaje, brašno, soja, kikiriki, riba, mada bilo koja namirnica možda bude uzrok pojave atopijskog dermatitisa. A što se tiče ovih inhalacionih koje mi unosimo, znači putem udisaja, se dele na oni koji su u spoljašnjoj sredini i oni koji su u kućnom okruženju. Kod atopijskog dermatitisa najčešće su oni koji su u kućnom okruženju. To je ona kućna grinja, može da bude buč, a isto tako mogu da budu dlake životinja. A što se tiče spoljašnjeg, tek u kasnijem nekom periodu poleni mogu da pogoršavaju, a nikad ne mogu da budu okidači atopijskog dermatitisa. Ukoliko postoji senzibilizacija ili alergija na kućnu grinju, itekako može, kad je dete u kontaktu sa time, da dođe do pogoršanja atopijskog dermatitisa. Zašto? Znači, kućna grinja je jedna mala bubica koja se ne vidi golim okom, koja se nalazi u kućnoj prašini. Šta deci smeta? Izmet te kućne grinje, znači da će da udahnu, pa će dobiti neke bronhoobstrukcije ili će dobiti simptome alergijske kijavice ako su preko 3. godine života, ili kada dođu u kontakt sa kožom, dolazi do pogoršanja već postojećeg atopijskog dermatitisa. Gde se svuda nalazi? Svuda ima prašine, ima ga u dušicama, ima u dušicima, ima ga u usisivaču i onda obično kažemo da kada se usisava prostorija, da deca ne treba da budu, znači sa osobom koja usisava, niti da ulaze u tu prostoriju minimum 2 sata nakon usisavanja. Zatim dalje. Ukoliko je malo dete koje recimo puzi, znači ono će češće da dođe u kontaktu sa prašinom, šta savjetujemo? Da nisu oni stari, debeli tepisi, ako kogod da usisavamo, mi ne možemo da izvučemo kućnu grinju iz 2 razloga. Prvo jeste kućna grinja, a drugo to je ta vuna koja će pride da bude iritans, koji će već postojeće stanje da iritira. Isto tako mogu da se skinu zavese, pošto se kućna grinja hrani perutom iz kose.
znači u perjanim jastukcima postoji, onda savjetujemo antialergijske, odnosno jastuke na bazi sunčara. To su poleni čestice većeg dijametra, da bi uopšte, odnosno prečnika, da bi mogli da naprave alergijsku senzibilizaciju, znači polenima, osoba mora da bude izložena minimum 3 godine. I zato u suštini do 3. godine i nema klasične polenske kijevice. Kada neko krene atopijski marš, znači postepenim razvojem alergije, znači koje kreće? Sad se zna da počinje još i in utero. Ranije se mislilo da je odmah od rođenja, znači atopijski dermatitis, sad se zna da je in utero. Znači prvo dete ima atopijski dermatitis, posle toga se javlja alergija na hranu, sledeći put može znači da se javi alergijski rinitis i može se javi alergijska astma. Kao završetak svega javlja se takozvani oralno-alergijski sindrom. Šta to znači? To su osobe koje imaju alergijsku kijevicu, pa kad uzimaju, znači konzumiraju neku vrstu namirnica ali svežih namirnica, dobiju simptome u ustima. Znači neko peckanje, kašljucanje, ali ne klasična alergija na hranu koja možda se manifestuje kao privnjača ili nekom drugom sitnijom ospom. Znači, zašto kažemo da, sad objašnjamo pitanje, zašto kažemo da poleni mogu da pogoršaju atopijski dermatitis? To je sve te jedna ista bolest, tako? To je sve te jedna ista bolest, odnosno stanje, što znači ako neko ima atopijski dermatitis, može da ima i alergijski rinitis, tako? I šta se onda dešava? Kada stabilizujete jednu bolest, možda se aktivira i druga bolest. I na taj način, ili stanje. Znači, možda bude u periodu, recimo, puberteta, da se stabilizuje atopijski dermatitis, ali u kontaktu sa polenima, ako je već osoba došla pri kraju alergijskog marša da ima alergijski rinitis, samim tim dolazi i do pogoršanja atopijskog dermatitisa i svih simptoma alergijske kijevice. Znači, rekli smo da mogu i dlake životinja da budu i uzroci i okidači, znači atopijskog dermatitisa. Iz 2 razloga. Prvo, i atopijski dermatitis, kao i većina bolesti, jeste psihosomatska, kao i astma i sve ostalo. Tako da stres može da pogorša već postojeće stanje. Deca su obično vezana za ljubimca. I sad, ako postoje alergijska reakcija na to, kako se ispoljava alergijska reakcija na ljubimce, prava, nezavisno povezana sa, znači, atopijskim dermatitisom. Znači, kada dođe do mazite psa ili mačke, tada dolazi, znači, do otoka tog mesta, nekada se javi alergijska kijevica, crvenje u očima i otežano disanje. U takvom slučaju ne bi smela osoba da dolazi u kontakt sa dlakom. Da li je to dlaka psa, mačke, čak može da bude i na zeca, može da se javi na konja, zatim na hrčka, znači na sve te kućne ljubimce i obično svi oni imaju nakrasnu reaktivnost, što znači ako ste na jedno, velika verovatnoća da ćete imati i na ostale, znači da kažem, ljubimce alergiju. Tolerancija i alergija na hranu su potpuno 2 različite stvari. Alergeni mogu da budu samo proteini, a hrana, šta je protein, možda izaziva alergijsku reakciju. Tako, na primer, sve namirnice koje su proteini, koji kad unesete u roku od 2 sata izazovu alergijsku reakciju, možemo da pričamo baš o pravoj alergiji na hranu. Kako se manifestuje ta alergijska reakcija u prvih 2 sata od uzimanja hrane? Otokom usana, koprinjača, da li prvo kusana pa na licu, zatim može da se javi koprinjača po celom telu, može da se javi tog trenutka bol u stomaku, može da se javi povraćanje i istog trenutka problem. Također može se javi otežano disanje ili pa generalizovani simptomi koje mi zovemo anafilaktični šok. Znači, to je ono čega mi treba da se plašimo i to mogu da izazovu samo pravi proteini koji se nalaze u hrani. Veoma često kod jako male dece, znači to u onom periodu prve godinu dana, posle unošenja mleka može da se javi krv u stolici. Znači, samo ta manifestacija, ništa više. Također jeste jedna vrsta alergijske reakcije na te namirnice, ali je totalno neki drugi mehanizam nastanka i totalno se drugačije manifestuje. Ovaj prvi deo što sam ispričala kada se pojavi koprinjača, nekada može i ekcem da bude jedna od manifestacija, to ima smisla da ispitujemo i da lečimo. Sad, kada pričamo o nepodnošenju i intoleranciji,
To znači da tu nema veze sa alergijom. Znači ne podnosite neku vrstu namirnice. Šta može? Ono što već nije protein. Recimo, ne podnosi se šećer, pa se to zove intolerancija na laktozu. Tako da osobe koje imaju intolerancije na laktozu, recimo iz mleka, nemaju ove simptome što smo rekli, nego šta? Mogu da imaju bol u stomaku, mogu da imaju nadimanje, ali nikada neku drugu vrstu alergijske reakcije. I ona nikad nije povezana sa atopijskim dermatitisom, a ovo što sam ispričala, znači sa otocima, sa koprenjačom, to je u vezi sa atopijskim dermatitisom. Izbaciti, onda čim dokažemo alergijsku reakciju. Znači, čim dokažemo alergiju na neku vrstu hrane, mi to izbacujemo. Kako dokazujemo? Možemo dokazujemo kožnim testiranjem, a možemo iz krvi da radimo, to in vitro testiranje, odnosno određivanje specifičnog IgG antitela. Jer je to ono što smo rekli da treba i da lečimo. Koliko dugo? Zavisnosti od simptoma i koje smo vrednosti dobili in vitro testiranje. Najčešće to se zna, to je statistika pokazuje, da ako pričamo o alergiji na proteine krmnog mleka, tokom prve godine života, ako je stroga eliminaciona dijeta, nestaje otprilike 75%. Do druge godine života 85%, a do kraja treće godine života nestaće alergija na mleko, u ovom slučaju 95%. Znači, samo onih 5% će imati trajnu alergiju i u periodu adolescenata odraslih. Može odmah da se uradi. Čim se pojavi alergijska reakcija. Znači, nekada je bilo mišljenje da pre 4. godine se ne rade kožna testiranja. Ne, može odmah. Znači, već od 2. meseca, kada sumnjate, recimo, na alergiju na proteine kravljeg mleka, mi možemo da uradimo i kožno testiranje i testiranje iz krvi. Jedino šta moramo da vodimo računa kada radimo to testiranje? Ne smiju da budu promene po koži. Znači, ne smije da bude koprenjača. Znači, bar 7 dana koža mora da bude čista i ukoliko radimo kožno testiranje, lek koji se daje da bi omogućilo detetu, odnosno odrasloj osobi da što pre izbaci taj alergen, to su antihistaminici, moraju da se prekinu isto takođe 7 dana. Osobe koje imaju atopijski dermatitis ili koje imaju neku drugu vrstu alergijske reakcije na hranu ili na inhalacione alergene, trebalo bi da se javlja alergologu. Znači, da uzmu uput od svog lekara, nadležnog doma zdravlja i da se jave alergologu. Sad, zavisnosti koji testovi. Ako baš pričamo, znači kožni prik testovi ili testovi sa svežim namirnicama koji se zovu prik to prik testovi, pa mogu da kažem otprilike 80 do 90% sigurno. Zato što mi radimo baš s onom namirnicom koja je to izazvala. Nekada se dešava da imamo lažno pozitivno, lažno negativne testove, zbog recimo preosetljivosti kože, i onda dobijemo lažno pozitivne kad nam deca reaguju i na pozitivnu i na negativnu kontrolu, znači na najobičniju vodicu fiziološki rastvor. A postoji lažno negativni testovi ukoliko je dete pod onim antihistaminikom, što smo rekli da mora da se prekine minimum 7 dana da bi uradili kožno testiranje. Postoje i lažno pozitivni ili lažno pozitivni in vitro testovi. Znači, nekima smemo da verujemo, nekima ne. Ukoliko ti testovi stvarno određuju specifična IgG antitela, oni su, njihova i specifičnost i senzitivnost jeste 95 do 99%. Možemo i verovati. Znači, rekli smo da atopijski dermatitis možda bude alergijski i nealergijski. Nekada postoje, pošto je to atopijski marš, dve udružene bolesti. Možda bude atopijski dermatitis i možda bude još neka vrsta pride alergije na hranu. Znači, ako mi ima istovremeno da je ista hrana izazvala atopijski dermatitis, recimo koprenjaču, izbacivanjem te namirnice veoma često nestane sve. I to dete neće, ako mi presećamo, neće ići alergijskim maršom i najverovatnije se neće dalje razviti alergijske reakcije. Nekada se dešava da imamo dve udružene stvari, da i izbacivanjem te namirnice se zadržava, znači, osim. Šta se radi? I tretira se najnormalno. Leči se, tako da i očekujemo da otprilike 50% dece
ima šanse da izgubi ekcem, znači do puberteta. Ti različiti tipovi atopijskog dermatitisa, 50% ima šanse da nestane, kod onih 50%, znači 25% može da se umiri, ako nekih možda dođe i do pogoršanja toga. Znači, hormoni kao hormoni ne mogu da utiču na pojavu atopijskog dermatitisa, ali hormoni su kao neka vrsta imunoregulatora, deluju kompletno na ceo organizam, da izazivanje stresa i mnogih interleukina i u tom slučaju možda dođe do pogoršanja opšteg stanja. S obzirom da smo rekli da atopijski marš kreće još i utro, što znači da jedan deo možemo da preveniramo. Znači, za razvoj atopijskog dermatitisa, osim genetike, bitno je i faktori spoljašnje sredine. Sada, kad je dete u utrobi, znači faktori spoljašnje sredine su oni koji se nalaze u utrobi majke. Šta može? Razne studije su različito pokazivale, radile i različiti rezultati su dobijeni. Kad sve to sumiramo na jednom, ishrana bogata vitaminima, D vitaminom i ogromne količine ribe mogu da preveniraju ili da ublaže pojavu atopije kod, znači, novorođenčeta. Znači, to su studije koje su pokazale. Bilo je opet jedan period da jedu mame u trudnoći alergene hrane, nealergene hrane, alergenu, odnosno nealergenu hranu i to je sve palo u vodu. Znači, sve je individualno, znači, bitna je genetika i ponašanje, odnosno koliko toliko, znači još jedan naglašavam, vitamini, nezasićene masne kiseline, znači D vitamin i riba. Znači to su sada ti spoljašnji faktori po rođenju. Savjetujemo dojenje, znači obavezno dojenje, bar prve 6 meseci, ukoliko može, lepo je da se doji do godinu dana, bar da se doji, a šta još osim dojenja, znači da ne bude pušenje u kući, da izbegava, bar u toku prve godine života, infekcije i koliko godina žarka zagađenja. Zbog čega se kod nekoga odjednom jave problemi sa alergijama? Konkretno u mom slučaju, ja sam pre 2 godine se prvi put susrela sa atopijskim dermatitisom, prošle godine sam imala alergije, odnosno gušenja i kijavicu, ajde da tako kažem. Prosto, eto, 30 godina je sve bilo okej i sada se odjednom kod mene su zjavili problemi. Znači, opet, najverovatnije vi nosite te gene, znači atopičara, nije bilo stresa, okruženje je bilo drugačije, tako da to je samo pokazuje kako faktori okoline udružene sa genetikom dolazi do pogoršanja, odnosno ponovnog javljanja atopijskog dermatitisa, odnosno bilo koje vrste alergije. Najčešće zablude koje su, jeste, da pričamo o alergiji na hranu, samo kratko. Alergija na pšenično brašno i gluten. To su stvarno velike zablude. Gluten jeste jedna vrsta, ili gliadin, jedna vrsta lepka koji se daje, koji se nalazi u brašnu da bi dao hlebu elastičnost. To nije protein. Tako da postoji nepodnošenje, odnosno intolerancija. A kad pričamo o alergiji na brašno, na proteine brašna, znači pšenice, to je alergij koji se nalazi u samom zrnu. I ako neko ima alergiju na proteine brašna koji možda se manifestuje ili atopijskim dermatitisom, klasično, ili može koprinjačom, znači to je već nešto drugo, to je prava alergija. I obično kogod ima alergiju na pšenično brašno, odmah pitaju da li je to gluten, da li je to nepodnošenje ili ono poznato, znamo svi šta je celijakija. To su obično znamo. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Želela bih još jednom da se zahvalim doktorki na izdvojenom vremenu, na svim odgovorima i svim korisnim informacijama koje nam je dala. Želim da se zahvalim Bioderma timu jer bez njih zaista ja ne bih bila u mogućnosti da uredim jedan ovakav intervju. I želim da se zahvalim svima vama koji ste izdržali do kraja ovog videa. Molila bih vas da mi pišete pitanja za dermatologa, za psihologa i
Ako vas mrzi da pišete pitanja, stavite jedan like prosto da znam da vam je na neki način ovaj video pomogao. Vidimo se, ćao!